početak, molim vas, komentar utakmice. Pa prije svega čestitke Osijeku na zasluženoj pobjedi. Onako, voda je u cijeloj utakmici išla na njihov mlin. Sigurno da smo poslije 1 zabili Baturininu šansu da bi možda utakmica otišla u drugom smjeru. Nažalost nismo, nakon toga primimo 2 zgoditaka kakva mi ne smijemo primiti. Vratimo se u utakmicu početkom drugog poluvremena na 2-2 i odmah primimo 3. gol. Tako da, onako, previše grešaka za jedan klub kao što je Dinamo. Na kraju zaslužena pobjeda Osijeka, čestitamo im na tome i mi moramo puno raditi na tome da budemo defanzivno stabilni nego što jesmo, jer napred zabijamo mi golove i zabili smo i danas 2 gola, stvorili nekoliko šansi, međutim mi napadamo i branimo se 11 igrača i to moraju igrači shvatiti da se faza obrane igra svih 11 igrača, ali ne samo u Ligi prvaka, nego i u HNL-u. Hvala treneru, možemo krenuti na vaša pitanja. Molim mikrofon, molim samo. Nema da ispada da je Dinamo teško igra bez Teofila u zadnjoj liniji, koji je nametnuo kroz ovu sezonu kao vrlo, možda najčvršća karika obrane. Šta ste vi napisali, ne vi, konkretno vi, gospodin Olivari, nego konkretno novinari, šta ste napisali o Teofilu, loših recenzija, to ne može pas maslom oprati, tako da u ovim godinama i onako krvnik Dinamo, zato što je protiv Šahtjora napravio što je napravio, sad odjednom ne možemo bez njega. Drugi igrač je dobio danas šansu koji je isto kvalitetan igrač i koji je Dinamo na kraju krajeva i uveo u Ligu prvaka, tako da ne bi ja sad tu nekakvu krivicu na jednog igrača ili zato što je neko nedostao. Ja apsolutno preuzimam odgovornost za sve svoje odluke, za ovaj poraz, jer ja sam odlučio da igramo ovako kako smo igrali i ne bih tu, kažem, dao krivicu niti jednom igraču, niti zaslugu jednom igraču. Evo, treneru, pričali ste o toj defanzivnoj nestabilnosti i stabilnosti. Dinamo je 11 utakmica primio 15 golova na razini Gorice, Slaven Belupa. Koliko je to zabrinjavajuće u takvoj borbi za naslov? Koliko tu ima tih nekakvog prostora za napredak? To je užas. To je užas. Ne znam, ako se sjetite u mom prvom mandatu koliko je Dinamo primao golova, je užas. Stvarno. Jako sam razočaran zbog toga. Primiti u 11 utakmici 15 gola, onda ima jako puno prostora za napredak. Problem je što igrate svaka 3 dana i nemate trenutak vremena da nešto trenirate, uigravate. Sad u pola sezone, to je naravno kad preuzimaš ekipu u pola sezone, znači da imaš, a igraš u ritmu svaka 3 dana, preuzimaš i taj rizik. Jel? Taj rizik da nećeš moći trenirati. Kažem, mislim da je osnovno da shvatimo shvatili smo u Ligi prvaka smo shvatili, ali izgleda u HNL-u još nismo. Da moramo braniti napada sa svih 11. Treneru, evo pitanje je baš vezano za to koliko je ovo posljedica toga što Dinamo ima toliki broj utakmica, odnosno ova izdanja u domaćem prvenstvu, je li fokus preveliki na Europi ili ne? I druga stvar je kako komentirate evo izlazak Nevistića na Bukvića, pa onda i sami penal poslije. Pa sigurno da to ima veze sa tim da igramo svaka 3 dana i normalno je da igrači nisu najsvježiji. Kažem, u prvom mandatu sam dosta rotirao, čak po 10-11 igrača od srijede do nedjelje ili četvrtka do nedjelje i to se uopće nije osjetilo. Međutim, ja sad s ovim igračima nisam radio. Ja da bi sad promijenio 10 igrača, 11 igrača, to ni ne mogu raditi, jer imamo jednog napadača koji je Kulenović i drugog koji je
poluzdrav Petković, znači moraš imati tu bar nekakav ozbiljniji izbor. Ok, danas je Pjaca igrao u jednoj neprirodnoj poziciji, zabio 2 gola i čestitam mu na tome, ali kažem, morate raditi sa tom ekipom. Raditi s tom ekipom da biste mogli ih mijenjati u toj količini. Mi smo danas zamijenili 4 igrača koja su odradili, koji ne možeš ni očekivati da budu u idealnoj formi jer nisu u zadnje vrijeme igrali. Od ovih 7 koje smo stavili u odnosu na srijedu, isto bilo je dosta njih koji su bili umorni, koji su željeli, ali jednostavno jedno je želja, drugo mogućnosti. Tako da to je sve posljedica, rezultat je posljedica svega toga. A ne komentiram suđenje, mislim, ne komentiram ga. Sam izlazak Nevistića vam bio taj najbolji. Pa dobro, on je malo tu krenio pa stao pa krenio ponovo, možda da je odlučniji bio u toj situaciji, on se isto bori sa svojim problemima fizičkim i zadnja 2 dana je odlično trenirao, tako da je rekao da se dobro osjeća za utakmicu i zato smo ga i stavili. Ali kažem, to je kraj utakmice, možda je već umoran malo bio od utakmice i moglo je to i bolje, da. Evo, u odnosu na Pulu, jel bi rekli da sad nije bilo toliko problema u pristupu, u voljnom momentu, u želji igrača? Pa ne bih rekao ni u Puli da je bio, tamo smo isto naišli na jednog vrlo agresivnog protivnika, ovdje smo naišli na jednog protivnika koji je bio jako dobro organiziran, koji ima jako puno mladih, hitrih, brzih igrača koji su nam napravili puno problema u sredini kad imaš veznu liniju koja je dosta umorna, kao što naša Mišić, Baturina, Sučić, igraš protiv 3 koja su svježija, puno svježija i brža, onda se stvori problem, kao što se i stvorio. Tako da, ali ne bi ja tu puno pričao o pristupu. Ne vidim razlog, igrači su bili svjesni važnosti današnje utakmice i kažem, ne bih poraz sveo na to da pristup nije bio dobar. Jednostavno splet okolnosti, dosta splet okolnosti, jer kažem, 1-0, šansa Baturine za 2-0, dobiješ onakav gol kakav smo dobili, to dječji vrtić ne smije dobiti takav gol, da nas izblokiraju kod bočnog faula i najgore kod 2-2, nakon 2-2 dobiti onako brzo gol, to jedna ekipa kao Dinamo ne smije sebi dopustiti.